Kadang tonon ilitum isi anius lang nam sinang lapen ikitnya lam jitan nam sina anius lah hela. Moran and Matak Autonomous Councils kilikalong Moran pen Matak khatum anchot si vote pidun longji pusi Assam cabinet along kachirai. Moran and Matak Autonomous Councils kilikahut kapreka khatum vote pidun long lelo. Moran pen Matak khatum anchot si vote pidun long chotpo. Bang solam the kidam tang vote signify in ko trok siar ni Assam cabinet kang ni ahut cheparai pontang lo. Assam Cabinet kang niya Chief Minister Himanta Biswa Sarma kachipahem pu ponalong si Moran and Matak Autonomous Council bangke Moran pen Matak khatum anchot si vote pidun long chot popusi cheparai ponlo bang so Cabinet kang niya Sonia Buthak cheparai ponsi pathir ponlo bang so Moran Autonomous Council Amendment Ordinance 2025 lapen the Matak Autonomous Council Amendment Ordinance 2025 amending the original acts of 2020 la Sonia Buthak bangke Assam Cabinet along cherai ponsi pathir pontanglo Moran and Matak Autonomous Council sangkang kido anabangke Moran lapen Matak khaitu maphan anchosi panong pondo pusi state Egola gali lah bang so video. Assam arlo Matak Autonomous Council alang atum district along lake ningkan trok si andak anwala ala atum district long dat arta Moran lapen Matak akhai tumta hala tum da 6 dro arlo sudalo 6 dro andar sudalo sitame bangke Moran lapen Matak Autonomous District Autonomous Council along ke Moran lapen Matak akhai tum ansi election jok dunong chaji non tribal to mangge hadak mangge election jok dunong me labang solam Assam Cabinet kaching waya hosi perai pon dadlo labang ke alang tum ordi non mangge approval hadak mangge Moran lape Matak tum si non mangge election jok long chotko pusi klar dakpen news tum than no lapen ke Assam Cabinet kang ni hostame labang solam clear than pon daklo tangte Karbi anglong arlo Karbi anglong district long that pen itung piniani nikan choksikara rahimi andak arta dolo sitame piniani andak Karbi anglong Autonomous Council ke itum ta sikro andar lo poi phil sitame ilitum imithang kachari jepan imithang arise itum Karbi la pen tribal khai tum that good jok long chot manji ko APSLC tum Hong Kong lo ningje kong lo sudame BJP kachari CM turamang hang labang soalam anu cewarwe si alang CM kanang jalam lang pon sudah nangliyong si India citizenship lo pulong te nangliyong si Bhutan lo pulong te nangliyong si nangli ata dikan ko ra follow pulong te nangli election ta contest tu dong lo election pulong le Bhutan list pe thane nahi puke tokte jage Jo, CM turam hang nengjelo India solo bulote election Karbenglong along ta election thorlong lo lapen ke vuta joklong lo lapen business ta claim long lo puse alangli urta thandurong tangte alangli Karbi khai hang kerai kom masak tabe alangli ke election highway nang po cholong nang po rejo cholong nang po la so kama than chot lake jong si itum Karbi khai tum alangli son khai phakang kon he amunit aphanok si phai bomlang puti itum khai zirwegi non itum khai Karbi tum 35% value non itum khai army population ke lasi mo itum 20% 15% itum khai nang jum dat api mo itum election ta khai elo lasi Moran lapen Matak akhai tum jong si lap son claim taxer polote kopi podor Karbi anglong BJP tum claim taxer ke hala tum ta 6 ro andar lu CM turam hang ngilo 6 ro along ke labang ke pararap 7 lapen 10 ti along make dak bangke kiche ke betum ha bujok long le puki kitok avi tribal area putandet ke dak make tribal akhai tum si bujok long chon ko
laso ain la pen ek ke ilitum si dak sikro apen si implement dat angko laga alangli kithek he kachini pot heta mehla moran pe mataka khai tu district long de pen nikan proxy bet alang artas tami alang itu alang tum kithek sir ajane alang tu mangke hu dak moran pe mataka khai tum ansi election jok long chotpo tampe kar beng long along ke alang list tu ramang hang la khai kithek he la pen ka okora chini da polo kithek he pain election pa hai rong polo khai bang chingon he bunit han election pa hai rong polo labang so joine si CM turama hang kichiki betu ha votar list hana he de lo kente bang tum jong sing khan hai bote ko people lo dake kar beng long long in khan hai det ke dak si kar beng long long si di tuma district ti ke ini tum si district long apran pulo te people in khan hai det ke itu in khan vek nangi sab alang likar be khai kang hona bet ke labang so posi alang in khan hai det lo alang lu ge behari bengle voten hai bom nam por cho long ga pula so kam than chon mate inte tangte non itu kar be khai tu non 35% angbong pe mo 10% 15% nang jumlut pulote mo itu 20% vet aput itu than ekji maraton than itu ke chege beham voter list hanang ji pu ki pudam adima ke itu power bhai mithanga power phan karbe khai no power ke pokel kilometer ji phan athi iritum jongsi kichege be tum han voter list in than the pote alang tum kichege be tum population o monat po itu population kom he ko iritum ke karbe khai no ke mo ke jo kan ke itu CM ya mano da ji mohla sopo itu khai phan che song ali do lang ma unelo matidi lasi BJP atum ke khai apang kaching hona ve lapenge karbe khai ma mat sap pata kaching hona ve atum ke lapenge alam bangke jo alam ke bacu baik bacu kai kitok dak kido alam ada kidip ke patu platform la andalo BJP tenge theke lapenge tum karbe khai tum han lang lang non kona lo karbe tum ke do dim development ipike kona lo ke do karbe tum arong long tuar ipike abi down along pempat wong ancol lo hang ta apelo kasi min lang ke itung karbe tum mangke itung development na pita mel lagi ni kan for phana baji tuar isinang pilok lagi ni kai ni forte roi poi hing modat ji itung power ke cheke be tum mano se itu botal sim kan petlo prote karbe so la so power ke itung karbe la driver khai long se dopo mati karbe la driver khai long jollo pote lage momo isu la so power ke long ver ji itung long ver polage muturam hang asupota MEC forji en ECM forji MP forji dan alang tak karbi matu alang tak karbi flote ke mo isu mata kang lai etalang ke mata kang ke jo ni piniar ni amata pok macam lo amata nga hem senang ko amata long le pelang adang thu nang ko la met ke mata inde la sona holong ke itung karbi itu rong sudo rengun jima rengun ni lasi BJP aphan itum bhut pi alle ve pukala non ta jo ko an alang tunenge lo gre India solo bolote India solo te bhut joklo election solo business ka no do da dolong palang BJP to kanenge laki misa kalam la mala ha laki alang le ting bacho bai tactic alam lo BJP no bacho bai tactic alam moran la pe motaka khai tum jong si election a hot ante moran be motaka khai jo long ji hu dak do non private to jok dun long le lo pul alang tum claim tek sa pote alang to 60 under se dolo to 60 under se dolo itu to ma 60 se la se kang cho hulang to 60 bang se la se original tu lang etami itu ma 60 along tok tan driver area pon ta dak mang alang tum ngilo kichige be tum han ta election long palang lasi chok chepiklo alang atum BJP ki chadro chok chepiklo latunge khai phaching hona party ka ela lasi lasona party han itun kang sai ke election hot parem tet dangpo idam parem dat dangpo ko madma khai phaching hon ko madma khai phaching hon ko madma itum han voter list kan khan piji tak kan khan hai ko ma se pijar election hai la phal phansi election phai na pole tu anon ta jo norbari along ma pijar along le bang election log saman along ke eta be karbe long ma election hai he ke sedam bom lang amuk lo son bom lang lok side non anta lasi lason ke thek kaning join no amunle phange itum election pe let's see la tumake peklo bup na ko lan hello kadong